Good morning, sir. Good. And yen tell hopi, but anopay that is reporter Eba. One kaswa kwa kopi ho. Na odi video but na video no drop video no my. Nti old one no si ho na yebu na new one no si nchen Eba so ho. Nti anyway, we dey wani ya ganiti. Bra be hwe wani nie ene oma fix ya dey no. Fix ne kama. Come boy amane why na Eba na say and ufri ho any how ECG for react to this story. So mbeshe na oma replace the ebu no. Na oma sha fixing nyina no. My ntio 87.9. So mama no was na no to na yentie fu na muti akoma. Na sɛnea wedi ka kan na no fiada no emutu na mo ba Ohwim Amanfrom Pentecost Church area ho no na uhwe sɛbia na live promise wona ebe de na aye no na ahoma na ekuta mu kwa ni ade a emutu bi na kakra na ebe aye ebe aye ebe hwe ya aye msisiema atinamfo a mo mpete ha no ɛnam so ma ye ka ho sɛm na mo so de mo ya odi to gege bia na epinisi no ɛkɔ de bia mofra ebe bo ma no ansa no mo twehye anaso mo twe mo ka da mo di kusu ntine ya ndisia ma awofo mo ntime ndi papa ani nam so ema ebe a ye bi ha ye hwe mo tibia mo tibi kiti no me di se we sa for asanye mo no so petro mo no so bi ho da nti ni bi e ko so na nso so na to ayi nti nam so ma ebi na so anamo a tu ye ewo na no efiara ebe aye kan ho se mi tu for me for la titi for na me na man for di komo ama atmen for so bi o mi ya di tu se ni to ba ni kwan sana wa ya ni de ti we se bi ye pa amoto be so be ma me mo la titi for abaso na ni da se na se me ka tu for me mo be be ba ko pe a bra mi fi ha no na mi se for ni chemu a ni fi la titi for any akoli man kura pe ni bi tete edi ba ya o mo bi si ha na so de medical bi na ba so fi adada no medical ka say ahoma no keke ni kura mi e say ni eni ya chi ni bi pun nti yo mo che so mi ya ni please wa ele bi crap ya to for eni ti so fi a me ki dada no bi chi no mo bi I enti wo mo ya o mo yi ahoma na a white any da for me my yes I mean to na fi omudi aba bi so na fi omudi no guso I will say maba fi abuto yiri so aba bishinfo a omo ha na edi kan no omo se maba wo so ato eni akoma economic kuni na se you two one me ba ya bi na ko na interview ni wori timo ebi no bishinfo a bishinti omo to sa fe me be go omo woni ha eda you na no ye ba ha shi a me ba mso mo no so na wo ka pa de ni kroni Akoma FM oma me Akoma atoye yem eni bi yo monam sejo woni sia ni pini na sejo ya kuma no machi ase bi o ma Akoma no atoye yem wo mo ka no eri ti ala skra ene ko de ma yo ni se no translation the compare the dia to Akoma FM no na me be na so no the continue continue go be dia yes yadamase panso they say mo nyana mo information center o binim say ho ye elite idea but mo information center no pa no mo chim dia to Akoma FM ate good eti mpacho wono omo ba ya no mo fiewa for mu tu eska bia na we dey ba ke bi ko mo ma ni eska omo anyi mo hwe ho me place am ma no se onu ye na afisa so bibia ni tere da ma assembly man bibia ni wa ye to kura I just say you can't say no wie no ani ba 2 hours crowd o ya say no 2 hours crowd you be at the assembly man say Kini wani di president da mi PFC di PN mo da gina ni go ta ko ni da kasu da se ko ya so to ni Akoma so da na ba ene bi he da ma se mun ko so ntie sa na adwade no se be ya mo amutie no mo so ene ko
Yes, Kwame. Yes, so mami komi a no so na asem bi na kuma so yes, ono so ka bi tire. Ya na bi bi na so ka. So John, akuma FM, na mi ye de ni. Onya mi e shia mo wate. Onya ko pa won so na mo ye de mo enkiya. Na afoforo ni ehwenechi eni ni onya ko pa won so mo. Mami ya da sipa papa. Ona be scratch yourself. Or the board is so cry sign up the board. Oh, yes, and come yesterday. And come yesterday. Mama kuma tell you. My engineer na ko engineer na. You dey ready. For me oh. Na mi o sia mo akọ. Mami ya da sipa. Ya dey reporter ni nkomo. Vad also so yabo abaso sɛ yɛ na ɔkɔ di akyire na Ghana Akoma so ne yɛdi ho nkɔmmɔ na mpanimfoɔ tu anamɔ nti yɛbɛkasa yɛbɛkasa akyi. Thank you very much. Therefore your reporter Kwame ɛna yɛde ne kasa Evans. Sir John, I think sir we see award be anywhere change the way. Yes. We say from my formative years as journalist